Hello mundina namite hozosi nabon chawin janpa. Tu janpa nahin THUMANTAM CRPF Hohi Hero Ahipouve Ameidoi ziu ahiti EimiTimeseditorial kunin THUMANTAM anangai hiti. Phatkat le CRPF ho chungthu hi anaki seizin gincha loin sapi akole kitidanin hoilai ham khana thingnoi lam kailin ta anathat jiwin anung abanjong tipzel ahi wangin iti ham khatle amaho thu hi haten ahung ki sei ki jina hi tu chung November ni sim som lakhat sangni le somnya li ni khuwa thilso le November ni sim sagi sangni le somnya li jana CRPF ho umchan hi mi pi hin het thim hasa asa adanun akilangina hi aji chu zairon khu meilheithal choi hon abulu januwa chu ima bolu hila umohin ahin la November ni sim som lakhat sangni le somnya li ni khuwa kukizu village volunteer somjen tulung anali ikiru hi mi pi ahet thim lo ho jong oimo ding chu ahidi puwi KSO General Headquarter in Non-Cooperation Aphunule ZSF in CRPF boycott abolojong hi thilkilo mota aba wangin athilbol achalo danu to kikona action ala anaudanin akilang kirin hiji chun CRPF hodinga jacharum ta ahin la amho hi aja achana diwemti hi kido tu na thei khat ahi kirin hi zoro tu suin aseina chun mi pi veng tup ding ho mi thana apano hi het thim ha sa ka sawi atiwin hiji kampau hi adi monga hi mi pi veng tup ding hon khusung akibulu pe na thipchana umova amho athip theiji uwa min akho aveng akinga chu ipi itidana amhon akapli theu ahidem hichan geya thal choi ahi jiwa amo thajing ahi tale zairon khu bulu ho chu meichang khatbe alha diu dolta ahin ima bolwa aum jiwa nupi hon aum nawa kun adal do uchu thilkilo mojong ahidi pui CRPF ho chunga vai hom DG meilhe ho khat ahi ji ahi kiti hi kanbe thei mongin om do in chule hichi CRPF ho hi Home Ministry in jong Assam Rifle ho thaleng dinga ahin sol ahi kirun achuti le CRPF ho mitha hi koihin mo apu ding hitam athan ho le ahin sol ho hi kibong chen hello diuham hitabong Center Force ki loi khom na khat si nei lang nei na do ge gwa achalo jingu hi Union Home Ministry in jong agyal phat diu lom ta jong ahi kiri namni ki tu mona alang khatte deidan ngana thilki bol abangtan hiji chun simlai ki loi khom hon non cooperation ahi lole boycott aphunu hi abol diwa lomong danin akilangi chule seibe theikit khat chu jiribam hi security force josi Manipur Sarkalin control aboluwa kukizu mi pi ho thasi meeting kiti hi ata so gu hitan ti tyajong gel theidin akilang kitai kukizu village volunteer ho chu apu apa gamnga ahiwin amho hin CRPF dana thil abolu ahipun amabo CRPF hon phungta namni ki ka si nei lang nei na anei jiwa mihim hizan hi athawa hin hichimi thana pang ho zo si chu service a kun disciplinary action la dinga lomta jong ahikiruwi ipi hile Indian Army ham ahilole training phata anei le galgama chalo thim anhitaleo amuna kabli jing sanga chu ahingmat diu dolta ahin la amho standard in apha zo lo jia chu khut analhaw ahetai hichihin avet sa chu CRPF ho hin galgama hansan mana abol khilu hipuntin akicha do Ameidoi ji zo a anabol hita diwin ginmo om kidin tile CRPF ke vai hom nahin kigyal do na anei diu hamwang phalut le inti hitabong khanti tia CRPF hunglu ting hi nupi hon lakhat warjen anadalu ahin anaphachum tapun ahin la tu hin kitam se hi zongle koiman ahei tapui Manipur Security Force hon gamsung mi pi hi avian zolo bana Center Force ho jong athunun kinu ahetai tilo ipiham akisei beding chule CRPF ho hi alam kai hoin phata agyaluwa a training system danu hi a khial diu hei a hi lole I alo diu ham khat chu ngaite din tan hitabonga hi mi pi aven pe ole CRPF hi su beiding ham a hi lole Center Force adang khana merger abol diu ham chu hungai ding in jong akilangi
chule tu chung ami tha naw to kipana ek gracia izat api diuham angai tu ngai na lai hi achu ti lo le ku ki zu mi pi dinga CRPF hin ta san na ding hi khang izat hung ngai ding ham sei thi a hi tapui mi pi venga panguwa si nei lang nei na to Ameidoi kom a hiu hi wangsi rum ta a hi ti chu tu zan pha na dinga CRPF Hohi hero Ahipouve Ameidoi ji o hi ti EimiTimes editorial akuna THUMANTAM in sim do theu hi chan chu hitan ti na bon chawin mangpha